Janet Jail Singh chanchin Janet Jail Singh chu Indian President pakwana ania kumsang khazak kwa somriat le pani July nisom ni panga atanga kumsang khazakwa somriat pasari July nisom ni panga thleng President a hian atang ani Indian President atana Janet Jail Singh a thlantlin ani hi thil lo mom tak le hlutak mai ania he in thlanna hian India ram chu sakho zalen naram ani zia a pholang ani India ram President Louis Pani Dr. Zakir Hussain le Dr. Fakhruddin Ali Ahmed atekhan India rama chihungber ai an owa ani Janet Jail Singh hi chuan chiro puipo ni lo sikho ai a o ve thung ani Janet Jail Singh chuan lo nei tu din munna tangin a hlotlin na leilon hi azoa Rashtrapati Bhawan a din mun sang ber chu azo thleng ta ani atai mak na te atumru na le huai sen na te awang chuan re theina atangin ain hai chuaka ama chu athil ti tua rilru zong zong pemi ani in chumia tan chuan anun lan thlap thin mi ani a chu tiang mi chu ani awangin athil tia a hlo cham ngai lova harsat ta te chuan a hne thei ngai lo ani Janet Jail Singh chu politician puitling tak mai ania fiam thu nui za thiang hlim lam hi angaina in sa khuwa a ngai dan zau tak aneya urdu tong athiam hle bok ane mi ten ama anriat na pakhat po afiam thu du le a urdu tong thiama ani mi ten ama anriat na pakhat po afiam thu du le a urdu tong thiama ani Janet Jail Singh hi anun phung hrim adu omin angai zon om hle India ram zalen na sual tu poimo tak ania khotlang nun siam thatna lamte hi avain angai tu na lwa tu ania khotlang nun siam thatnan athokna sa em bok kani mir theite hi akhongain angai saka mir theite chau nilovin tar chak lo jok le kongdanga trampui ngai te po atampui thina atan hian na po antan hian na po athokna sa em mani Janet Jail Singh chu me ninga sangkha zakwa le som paruka Punjaba Faridkot district kho pakhat Sandawan anti a chuan alo pianga father of socialism tia anvua Karl Marx apiani le Janet Jail Singh piani hi a in angchi a ama Janet Jail Singh po hi socialism pomtla tu ani ve nge ani heta hian socialism chu enge ani ti kan thra chiang lo mai theya kan thiamang tokin soifia lo tumila atha ange socialism chu ram khata chengte zinga hau safal bi kom lova mitin in tluk tlanga khosak khau tur ani ti rin dan le pom dan hi ani he ngai dan le pom dan hi alo chuana bul pakhat chu hetiang deuh hi ni in an soi kumsang kha zasari le somriat le pakua a lo thleng French Revolution kha azo nuwa po ama ang thovin bir theile ho sakar azaw reng thawa chu ngai theilovin Francois Noel Babeus achuan ma ala a chu amalak na chu Babeus conspiracy anvua
Beus a chuan Paul te adina chu a Paul din chu a hminga Society of the Equal ti avua hei hi socialism thurin lo pian chuana bul pakhat chu alo ni ta ani Jenny Jael Singh pa chu Bhai Kisan Singh a ania anu chu Bibi Indi Kaur I ani Jenny Jael Singh pa hian nupui pathum aneya Jenny Jael Singh hi anupui pathum na laka afa ania Jenny Jael Singh te unau hi pali annia ani hi anau pangber ani awangin duat le duron a hlo hle maya an chung ko mitfuk na ber ani an chung ko mitfuk na ber ani ama ero chu van duai thlak tak main anu chuan thlasom le pakhat mi chau alani line aboral sana anu thi nuwa chuan nu te po alangai lo ani awangin anu u bibi daya kori chuan mangai le leina tak chungin a engkol chawa ama nu te tuin a choma alo len deuh nu a chuan Jenny Jael Singh chu Kotak Kapura a sikul akala chuta chuan middle sikul thleng akala chung hunlai chuan Punjab a an tong man ber chu Urdu ani a chu wangin Jenny Jael Singh po chuan Urdu tong a bultanin le kha azir chawa chumi hnuwa chuan Hindi azira Hindi chau po chu nilovin English po azir boka anu thi laya thlasom le pakhat mi chau kha tuna chuan kumsom le pahnih lai alo ni ve to a kumsom pahnih ani kum hian anavak maya thi hlo thon om khopin a oma chu tiang ang taka anat awang chuan apa po chu amang angin azam hle maya anu ang khan ahun ma in afapa chuan aboral san vele mayang ti chu a hlau thong ema afapa adam thainan pathian hne na adil ngata atong trai na chuan afapa nun na chu azua sak phot chuan alo puitlin huna arong bol turin a hlanang ti in atiama Jenny Jael Singh pa chuan atong trai to na a chumi tum ang re nga ati takle athin lung zong ne na atong trai chu ala hrengai lo ani atong trai na chu pathianin achanga afapa nun na chu azua sakta a afapa nun na chu alo nei let le ta kawangin apa chuan atong trai namhanga pathian hne na alo tiam to angin afapa chu pathian tan ahlana aman pathian biak le polna na aman biak muna chuan pathianin adu anga aman na tan le pathian rong chau bol turin afapa Jenny Jael Singh chu ahlana aser rangta ani Jenny Jael Singh pa chuan afapa chu ansa khodana grand thi niturin pathian hne na ahlana siksa khozir tir tu ten khovela hian mi ten nun thlamuan na le hlimna anlo nei theina na an thulo zir tir te chu puanga hrilve turin afapa chu abua sei sau sawa pathian ta na alo hlan to le alo ser ran to ange in afapa chuan pathian rong chau bol se adu ani alo len deuh nu chuan Jenny Jael Singh chu apa infian riala pathian abiak na hmuna te chuan akal fawa chuta chuan tong trai in pathian apol thina chumi hmuna vek chuan Jenny Jael Singh chuan an sa khozir tir tu Guru Granth Sahib pan an sa kho pathian fakna hla thu azir tir te chu angai thlathina
chu tiang chuan Janet Jael Singh chu an siksa khua a chuan uluk taka zirtir le enkol ani a Janet Jael Singh chuan namthil awang le abik takin an sa khua awanga an nun na chan Sikh martar te chanchin a han ngai thlak te hian ngai nom hi ati thei em mai thina chung martar te chanchin chuan aril ru le ngai tua na alwa thukin anuna kongro asuna sa ema athil ti te chuan aril ru le ngai tua na alwa thuk em thina kum ngami chau ani atangin Janet Jael Singh chuan an sa khole khabu Guru Granth Sahib pan Guru Granth Sahib anti chu achiar thai to a chu ta tang chuan sak khuana in anun alwa thuk zuala Guru Granth Sahib zirtir na chuan Janet Jael Singh chu ahne em maya chumi awang chuan India ram president ani nu a Five Rice Course Road a chen na in atanga Rashtrapati Bhawan a inson don po khan siksa khole khabuthiang hlim Holy Guru Granth Sahib chu aluchi pa ada a Rashtrapati Bhawan na poza ruma alu pui ani Janet Jael Singh chuan an siksa khole khabu chau chu achiar anilova heng sa kho dangle khabu veda bu te an panis bu te Bhagwat Gita bu te Quran bu le Bible te thleng po hian achiarin ashe em vek mai ani Janet Jael Singh ang hian ma nisa khole khabu hi chiar phai theu ila chu thil thatak ani in arin om Janet Jael Singh nun pum pui mai hi aro puin belchian adola din mun sang le ni na sang a thlen te hi ama a ti tur om apiang ti tak na ne na ama chon thin wang ani tlom tak le nuai nung tak atanga athil ti bul chu tanin huai sen na tumru na le ma ni in rin tok na nen anun kong chu asual chawa atopa chuan India rama lal thut thleng ro pui ber le chung nung ber chu alwa ta ani Janet Jael Singh chuan masial na telwa ma ni ramta na nun le tho chu sa khuana tlinga angaya chu lo liama sa khonun chu om thei chuangin a hrelawa Janet Jael Singh chuan lungcher mi ani thu le thing rem siam thin ani thu te chu zep lovin asoi mai thina chu tiang natlom le nuai nung thok tu ani thu chu atul na muna chuan asoi hre ngai reng lova aza pui lova acha pau pui heklo achunga kan soi khing na niam le nuai nung nia mi te ngai lungrem le thing rem siam te chau khi Janet Jael Singh chuan athok ani lova chung hun la ya mi ten na niam le musit oma an ngai nak kong sang lei le te kong lai te tui khur ya te thir cher te phei khok siam le than far zoya tho ngai chi na kong sang te po athok thina ama ero chu tiang na thok tu chu ani awang ero chuan aril ru ada niam chuang ngai lo ani
chung ang na tho chu hre atilova thil za thla ka po angai hek lo athuam no tet te po aman athui mai thina tho hre le ti hre anei ngai lo ani chu tiang chu a dan le din mun ani awangin Jenny Jael Singh chuan mira thei jok te din mun le ni phung a hre ema athil nei te chu thlan tla zoi chunga anei le atho chua ani awangin rim tak chunga na thok thin te din mun po a hre chiang mani hei hi achan chu din mun chu ama nge in adaya mi tho hre na nuai hnung chi sang chu ama nge in alo tho ve vek to wangani chu tiang din mun chu ama nge in alo dai ve vek to awangin nit tin zirna sikula te lutin college te chu tiang din mun chu ama nge in alo dai vek to awangin nitin zirna sikula te lutin college te pui han rap ni lo ma se mishing nun phung a thlir thiam maya chu wang chuan a mishing puite mangai na le leinat na po anei thuk pha na sa mani Jenny Jael Singh chuan an sa khuwa siksa khole khabuthiang hlim a chiar na sat awang le a hriat ne awangin Gianni tia kau alo ni tahiala India ram zalen na atana anbai na awangin Bhagat Singh le Sukhdev le Rajguru ate chu British sarkarin an khai hluma India ram tan martarin an thia heng bi pathum te British sarkarin a khai hlum hun hi Mars ni somni pathum sangkhat zakwa somthum le pakhat ani British sarkarin a khai hlum lai hian Bhagat Singh chu kumsom ni le palimi chau ania Jenny Jael Singh po kumsom panga lai chu ani ve to bok a chu ti chuan Bhagat Singh le athian te India ram ta na martara an thi na thu hian Jenny Jael Singh ril ru a khoi na maya chu mi thu chu hetiang hian asoi ani India ram an mangai awanga Bhagat Singh le athian te British sarkar nun rong takmain Mars ni som ni le pathum sangkhat zakwa somthum pakhata a khai hlum thu ka han ria chuan ka thin lung hi anongoi ngoya anma ni awang hian India ram ta na ma ni nun na hlan tu dang te chanchin le an thil ti te hriat ka chak pha le zual ani ti in asoi ange hian ama Jenny Jael Singh po hian British obbe na laka India ram chan chua thei na tur ani don phot chuan ama nun na nge po chu a hlan phala India ram ta na martara thi chu a hre hau lo ani chu tiang tak chuan Jenny Jael Singh chu ram le nam veina nei thuk mi ania Jenny Jael Singh chuan August ni ruk sangkhat zakwa somthum pali a nupui aneya anupui chu Bibi Pradhan Kauri ani Jenny Jael Singh hian fa pali aneya afa te chu meichhia pathum le mipa pakhat anni Jenny Jael Singh fa pa nei chun chu Jodginder Singh ani hi apa ang deva na thok mi
ani in lo neya eizong ani a sandawan na apa in an chung koro achan ve ram ekhar som pariat azau chu a en kola Janijel singa nupui bibi pradan ko ri chu nu thatak le ril rut chapau lo zet mai hi ani a pasal Janijel singa India president a han ni po khan ani chuan khopuya ai chuan thingtlang khua a aladu fana kum sang khazakwa somthum pahni a area samas pol chuan farid kot muna an member te in to khom na hun ro pui tak mai an bua saya chu in to khom na a chuan sa khot chi sang bia an local khoma chuta chuan thupui thansa engwangin nge kasa khua hi kavon ti chu soitur ani a sa khotin atangin an sa kho ai oa soitura than chua ten chu an thupui duan sa chu an soi hloma chu soi ho na hun puya chuan sik sa kho ai oa thu soi tu tur an lo awangin a huai hot tu te chuan sik sa kho chung chang soi tur chuan Janijel singa chu an som chop taringot maya chuta Janijel singa chuan han in buat sei lok na em po lovin sik sa kho chung chang chu a han soi ve ta a chutia thu soya a han din chua chuan Janijel singa chu thu soi thiam tak mai alo ni a thu soi chuan angai thatu te thin lung le ril ru chu a hne ta hle maya thu soi thiam awangin mi te chuan Janijel singa chu an faka thu soi an ngai thlak ma kha chuan chu tiang taka thu soi thiam tura Janijel singa chu an lo ngai lova thu soi thiam awanga mi te fak a hlo chung chuan Janijel singa ril ru a chuan chapauna a chuang lova thu soin mi thin lung a hne awang chuan pathian chu a fakin a hne na lom thu a soi jok kani kum sang khazakwa somni le pasari a Punjab a chuan sik thalai then khatin pol pakhat an dina chu an pol din chu a hminga yuk paltao dal ti in an vua kum sang khazakwa le somthum pahni a chu yuk paltao dal pol chuan Anandpur sahib pa in mu khom na an buat saya chu tatang chuan an malak na chu an ti zau zela hemi nu hian yuk paltao dal pol chuan thingtlang kho pakhat vada darka antia chuan in to khom na chidang akhan pat anti chu an buat sai le a chuta chuan an sa khole khabu Guru Granth Sahib chung thu soi turin Janijel singa chu an soma hetatang hian Punjab thalai rual in chhun khom na pol yuk paltao dal chu Janijel singa chuan angai ventan ta a an na tho le thil tumte azir chianga adu ang taka azir chian nu chuan chu pola inta lu ve chu adu ta a ma se alano pandeu mc awangin yuk paltao dal
pawl hruai tu te chuan ngai tua ngun deuh tha in an hria a chumi hnu chuan Janet Jael Singh chu an pawla senglu atan chuan an duh thuve ngang bawk si a lak tak tak ani em ti in kong hrang hrangin an han en chinin an han dek kual vela an du ang to ka an en kual hnu chuan an pawl zom ve tlaka an ngai ta a an pawla chuan an senglut ta ani chuti chuan Janet Jael Singh chu yuk paltawo dal pawl member dik tak alo ni ta a Faridkot khororel tu raza le British lalna khatak mai chu do turin chia acham ve ta ani kum sang khat zakwa somthum pali a Janet Jael Singh chuan Faridkot khomi puite dikna le zalenna rabbeta diklo tak le rong taka rorel tu Faridkot kholal raza harmindar Singh dodal na le alaka helna chu achok chua ka dikna hum him tura diklo na dodal chu diklo na tuar tu te chan tura ati tur dik taka angaya achak zong tak ani bok ani chumi hnu kumsom le panga chung lai chu diklo na dodalin le atuar tu te chan nan Janet Jael Singh chuan a hun a hmanga Faridkot khomi puite chu an kholal le British rorel na khalutuk herdik le do tura ngai tua na mang na sa le zual turin a fui sau thina Janet Jael Singh pa bai Krishnan Singh chu kumsang khat zakwa somthum pasari a athi a chumi kumvek chuan Faridkot akali dal ziak tulian atan Janet Jael Singh chu ruatania Janet Jael Singh chuan mi pakhat rorel na le lal hrot na angchi reng hi adau tlat renga mi puiten dikna le nun zalen na an nei thei nan chuan mi mal rorel na le lal na nilo mi pui than lal rorel na a atul zia asoi war em thin ani mi pakhat rorel na le lal hrot na hnuaya chuan mi puiten dikna le zalen na an nei lova rorel tu tha le nun rong tak mai hnuaya phei chuan mi puite chu sal ang maya obbe an ni a an nun a chep thin ani ti chu a hre chiang em a chu wang chuan mi puite tuar tir tu lal sual le nun rong te chu angai thei der lo mai thin ani heti hun lai hian India lal te chu an lal em maya an du dan ang zong in dan le thupek kan siama an ma ni han do dal deuh tu le an huat zong te chu an mana thiam thu an soi ve na hun po siam sak lovin lung ina an tan tir mai thin ani chu tiang rorel na hnuaya chuan dikna in hmun achang ngai lova mi puitan khuwa avar lo em maya kum sang kha zakwa somthum pasaria vek khian akali dal hruai tu te chuan an pol in to khom na run pui chu kotakapura a surgapuri muna an buat saya Jael Singh chuan darkar khat thu asoya athu soi ngai thatu te chuan
jail singa chu thusoi athiam an ti hle maya abik takin athu man chuan an ril ru a hne zuala chu ta tang chuan police ta chuan Jenny jail singa chu an pol khom pui kau to lo tur le mi pui ma a thu soi to lo turin an vota a ba se Jenny jail singa chuan police ten ama an vo na chu a hlau du chuang lova mi pui ma a thu soi po chu abang du chuang hek lova hemi nu hian Jenny jail singa le ama zui te chu ama zui tu te chuan congress an zoma hei hi a chan chu rorel tu sual le nun rong te laka farid kot khomi pui te tuarna an ti top thai an in bei sei wang ani farid kot khororel tu te hi an sual em maya chu Jenny jail singa le ama zui tu te hian an ngai thei lova mi pui tor na chu ti top nge an du ani heti hun laya rorel tu te hian lo nei tu te phur tirit zong in dan le thupek an siama rorel tu te chuan lo nei tu te chu an ma ni ram nge kha an nei ho tira chu thil dik lo tak mai ani a lo nei tu te chuan an ma ni tho chhuwa nge po chu chan aloi an nei mang thin lova an re thei em mai ani he thil dik lo tak mai hi Jenny jail singa chuan angai thei lo hle maya eng thil emotak chu ti anga in asia a chu ti chuan lo nei tu te tor na ti zia om ani thai nan kum sang kha zakwa som thum pariat a Jenny jail singa chuan zamindar saba adina chumi kum vek chuan Jenny jail singa chuan farid kot a Indian National Congress adina heti hunlai hian Jenny jail singa hi kumsom ni le pani mi chau alani a na tho le athil ti te ero hi chu a sho thasai soi thin hle mai ani na tho le thil ti te chu ngai mo in British sarkar chuan amana lung ina kum nga lai akhunga lung ina chuan mun se om lai bera an tan tira atan chung hian se om tin reng an tuar tira Jenny jail singapa by Chris an singa chu kum sang khazakwa som thum pasari a athi a apa thi atanga kum ruk aliam nu kum sang khazakwa somli le pathuma chuan anu in abaural san ve le a anu thi hi Jenny jail singa chuan atuar thiam lovin atuar na ema limpo harsa ati ani anu tel lova adam chung hun a han mang chho to tur chu alungai ru maya nupui chu nei to ma se anu angai na le ama a in nga na chu abau thei tak chuang lova ni shing tu nu te hi zong an hlu a fa te ta na nu hlut na le poimo na hi zong eng thil ma hian atinep thei tak lo ani pa le afa inzom na ain nu le afa inzom na hi chu aril bi ka athuk zok bok ani Jenny jail singa ming dik tak hi chu Jenny jail singa
nilovin Janet Jarnell Singh ania ama ero chu zel lung in veng tu in Jail Singh chu Jarnell Singh atia kaulovin Jail Singh ti in a kau fiam thina kum sang khat zakwa somli le pathuma lung in atanga achua nuwa po zel veng tu in ama a kau fiam na chu apom zui ta zela chu ta tang chuan Jarnell Singh ni thin kha alo Jail Singh a hlen ta chu ta tang chuan Jail Singh tia hriat lar alo ni ta ani Jail Singh chuan atan tur hun chung kum nga chu atan tlin hnuwa lung in atang chuan chhuah zalen ani ta ama ero chu tiangin lung in atang chuan chhuah to nima se Faridkot khororel tu te chuan achunga harsat na eng emo anlat cher chuan lui tlat renga atopa phei chuan Faridkot khuwa chhuah san turin thu an peta hial ani Faridkot khothu nei tu tena chutiang an khuwa ve theilo tura thu an han pe mai chu Jail Singh chuan mak ati in a hretiam lo hle maya ma se chu thupek chu azom lo chuan anunna atan a hlau thon om si ma se chu thupek chu azom lo chuan anunna atan a hlau om si chu ti chuan Jail Singh chuan apian na le asailen na khuwa Faridkot chu hre tak chung le ril runa tak chung chuan a chhuah san ta kalkonga chuan ano panlaya a thian te nen hlim tak maya hun an man ho lai te angai tua alung aleng hle maya Jail Singh chuan akali hruai tulun Master Tara Singh chu apan phot adua Master Tara Singh nen chu awathlenga ani chuan Jail Singh chu Amritsar Sahit Sikh Missionary College chu zom turin thuron alo pe heti hunlai hian Faridkot Congress Praja Mandal chu danpo na hnol ania ama ero chu tiang chuan Faridkot Congress Praja Mandal chu danpo na hnol nima se an hmalak na chu an kalpui lui thawa an hmalak na chu bansan mai an tum lo zialan tirnan rong chithum incho pol flek chu voi tam tak an zara heti lai hian Jail Singh chu Gurudwara Garna Sahib muna te Hoshiarpur muna te Rawalpindi muna te Panjat Sahib muna le Muketsar muna te chuan missionary in hun engemaw chen a han thoka kum sang khat zakwa somli paruka Jail Singh chu Faridkot alo kir le Mahatma Gandhi kai hruaina zuin India ramin zalen na a hmuh theih nan a thoka chu tatang chuan anun le hun pum pui mai chu India ram zalen na atan a impum pek ta ani Faridkot rorel tu te khan Jail Singh chu ala eng tovin ala mumo ringa ala hotop thailova Jail Singh po hi palu lul tak mai alo ni ve Faridkot khoraza diklo na chu
ala do renga tlom mai chu atum bi khau lo mai ani April li somni le paria sang khazakwa somli le paruka chuan India nam puanzar pot phar tura in mu khom na buat sai ania an in mu khom na munatan chuan ama April ni ria sang khazakwa somli le paruka sikul no pangte an pun khom na mun chu an ruata chumi tum chuan chung sikul no pangte chu India nam puanzar zar turin chulai hmuna chuan an pung khoma mi panau pang pung khom te chu kum som le pahni mi Chandra Sekhar Azad an ti chuan ahova ama ero chu van duai thak tak main chung sikul no pangpoi soi thampo lani lo te chu India rama British sipai te chuan ral pui phiar a piarin an man khoma an soi satachiam maya chumi tu ka chuan jail singa chuan chung sikul no pang poi soi lo te mana rong taka soi sak an ni du lo na le lung oi lo na kong zo a huai hota kong zo na a chuan mi tam tak an tela tun ma in chu tiang taka kong zo ro pui le mi tam na chu ala om ngai lo ani chu tiang chu thil om dan ani awangin farit kot thunei tu te chuan helna a in nam hnoi India mi tu po Punjab state chunga an lu chu an khap ta nga la Punjab state thunei tu te chuan India nam puanzar te chu an hala chu tianga India nam puanzar an hal chu jail singa chuan a ho hle maya chu thil chu na sa takin adawa midang te po chu India nam puanzar za na hum him nana in peturin a fui hlom boka sitai thunei tu te chuan sub regional council le All India State People Conference President Nikop Sardar Hardev Singha kai hruai mi pui ai o te chu tiangin an vua a chu chau chu nilovin India nam puanzar an halba ka Gandia nungzui tu te lukhum te po chu an hal boka farit kot thunei tu te che dan hlei hluak tak mai chuan India nam hruai tu te beng a thlenga chumi bo zui nan chuan Jawaharlal Nehru achu Punjab kal atuma ma se Punjab rural tu te chuan Punjab rural tu chuan Jawaharlal Nehru an Punjab alu chu aphal lawa jail singa chu Nehru a muturin Batinda rel chol hmuna akala Nehru a hnena chuan farit kot rural tu sualzia le alal rot na satzia chu asoya hemituma an in mu hi Jenny Jail Singan Jawaharlal Nehru a mu voi khatna le biak voi khatna ania ama in an la in mulo ani Nehru an farit kot a thlen chuan rural tu in farit kot lut lo tura ati na le kha chu an lo pe a Nehru a chuan chu le kha chu apot thera malam panin akal lui zela farit kot rural tu in Nehru a huai sen zia le atum ru zia a han mu chuan dan lui chi ni in a hrelowa Nehru a chungchanga a thu pek chu a sut le ta zoka
chu du tok mai lovin ro rel tu chuan Nehru chu a ina lenga a som ta hial zawk ani chumi hnu chuan jail singa le ama troi om tu te chuan kong an zo a an kong zo a chuan Jawaharlal Nehru Zindabad ti in an awa kong zo tu te chuan dana mandi thlengin an zo a chumi hmuna chuan Nehru chuan India nam puan zar chu azara mandi tual zola mipui tam tak tling khom ma chuan Jawaharlal Nehru chuan zalen na nei apoi mo zia thu asoya chumin hnu chuan cho chhun ei khama Nehru le Raja chu an inbia a an inbiak na angin politics awanga lung intang zong te chu chhuah zalen an nita a dan ding lai section pakhat pali chu hli remti ani tabok ani hetatang hian Pandit Jawaharlal Nehru chu politics konga Jenny Jail singa kai hruai tu alo ni chhota a ama Jenny Jail singa nge hian Punjab Chief Minister ani lain Nehru a hmu dan asoya a thu po apui tling ani chu athu soi chu Tribune chanchin bu August ni som panga sangkha zakwa somsari le pahnia August ni som panga sangkha zakwa somsari pahni chuaka alanga chu hei hi ani Pandit Jawaharlal Nehru hi katan chuan hruai tu dik tak ania ama min fui na le min kai hruai na awangin politics a hian zuang lut kania tuna kadin mun hi ama wanga thleng kani athil thlir dan zong hi adik kati a chu kaipo in kalau thlir thin dan le dik le tha kalau ti em thin ani ro rel na tha lo le lal rot na angchi reng hi kadau tlata kadau zel don bok ani kei chu lo nei tu le kut na thok mi kania ramzau lo tak soi thampo ni lo kanei ve a kan chunga ro rel tu ten annom ama ka kan thil nei te min chu lui ang hi dik ka ti thei lova midang chunga thlenga tan po dik ka ti lo chu tiang chu karil ru ani awangin Jawaharlal Nehru an mihring in tluk tlan na le zalen na thu asoi hi ka thin lung zong in kapoma chu tiang thil chu kan zinga alo thlen thai nan tho chua hi katum ani chu zalen na chu mumang la tak ang le thil thleng thai tak tur ni lo angin langma se kei chuan hetiang hian ngai dan kanaya heng mihring in tluk tlan na le nun zalen na le mason na te hi thlen tir ngei katuma abik takin mihring te in tluk tlan na alo om thai nan hian ka bei don ani he thil hi kumsom thum kalta chung a kathin lunga riak reng ania tuna chuan thil a in thlak danglam na sa em to ani tuna chuan tun hma a kalau suang tua le karil ru a riak reng ka du thu sam ang ram kha ataka chantir thai na hun rem chang thatak mai ron in her chuak ta in kashia a chuti chuan ka han soi tak ang thil mihring kan ni na anga kan nei tur le kan chan tur dik tak mihring in tluk tlan na hi ka thok chuak thei nge yang ti hi
karing het lata chu ka bei sei bok ani ti in August ni som panga sangkhat zakwa somli le pasaria India chuan British op be na lak atangin zalen na alo muta a ama ero chu tiangin India chu British laka zalenin lo om to ma se mun then khata chuan lal te kha an lal reng thawa chu wangin mi puiro rel na chu timain chople chil tak chuan ala om mai thei chuang lova chu thil om dan ani awangin Jenny Jail singa chuan Farid Kot Khororel tu sual takle chim om tak mai chu paithla kani thei nan ala bai zela Jenny Jail singa chuan ama puitu tur tlom nga ya impe thei mi akhoma arua mandan chuan Farid Kotas Sarkar mun poimo Farid Kot Secretariat te Police Station te Sarkar tangka dana intele ko te chu lak turani a hunatan chuan mars ni khat sangkhat zakwa somli le pariat aruata hun tia malo thlen chuan an cheta a Sarkar mun poimo te chu an la fight taveka chumi nu chuan Jenny Jail singa chuan Sarkar adin thu chu apuang ta a he athil ti awang hian Farid Kot khomi puite chuan an chuangin an ngai sang em a an soi supa ama ero chu hetiang hian achi puiten chuangin ngai sang viau ma sela Sarkar ero chuan a hle mai thunga man ani a thiam lo chantirin kum khat chung tang tura ti ani ba ka cheng somnga choi turin achung thu chu an rela heta tang hian Jenny Jail singa chu alo lar zuala chung kotin mai chuan an in chunga a chanchin an soi ta sup mai ani kum sangkha zakwa somthum pakhat le kum sangkha zakwa somli pariat inkar chunga Farid Kot state chanchin history chu Jenny Jail singa mimal chanchinin alwa khati in an soi hial thin ani kum sangkha zakwa somli pakwa a India independence nu a Pepsu Punjab and East Punjab State Union Sarkar masaber chu Sardar Jian Sinewalan Asiama chu Sarkara chuan Jenny Jail Singapore Cabinet Minister da ania Revenue Department a enkola chumi nu a chuan sangkhat zakwa somnga le pakhat atanga sangkhat zakwa somnga le pahnih chungin Colonel Rakbir Singa chuan Sarkar na a han kengko vele a chu Sarkara po chuan Jenny Jail Singa chu Ministera da ani vele a Agriculture Department le PWD a enkola kum sangkha zakwa somnga pahnia vek hian in thlanpui masaber chu buasai ania Jenny Jail Singapore chu in thlan na chu achu ve a ma se Congress candidate ne lovin atling zo talwa ama ero chu Pepsu Pradesh Congress Committee President atan thlan ani ta thova kum sangkha zakwa somnga le paruka Jenny Jail singa chu Rajya Sabha member tan thlan nani a kum sangkha zakwa somruk le pahnia atam kumruk chu amang zowa ahnu a in thlan na Jail singa chu Farid Kot biala tangin Punjab Vidhan Sabha member atan thlantlin ania
Council of Minister aluta chuta chuan Minister of State ni in Jails and Animal Husbandry a enkola kumsang khazakwa somruk le pasari a inthan a le a chumi tum ero chuan achak zo talova ama ero chu heminu kum sang khazakwa somsaria chuan Vidhan Sabha by election a oma chuta chuan Anandpur Sahib ropar bial atangin thlantlin anile ta ani chumi nu chuan kumsang khazakwa somsari le pani a inthanpui a le a chumi tum chuan Jenny Jail singa chuan a bial ngai atangin Punjab Vidhan Sabha seat chu alo chang vele theita a Jenny Jail singa chu assembly a Congress party leader tan thlan chua ania chumi nu chuan mars ni som pasari sang khazakwa somsari le pania Punjab Chief Minister a atanga sarkar atho pui tele mi pui mitlung tak chungin Chief Minister Trump kumnga chu amang zova a Chief Minister chung hian Punjab a sa khosang sang te chu in ngai tak le in rem takin an oma aro rel na po alai thahle ani Jenny Jail singa chuan India ramhasona na Prime Minister Indira Gandhi in ti tur point som ni aduan chua point som ni Jenny Jail singa chuan India ramhasona na Prime Minister Indira Gandhi in ti tur point som ni aduan chua 20-point program anti mai chu thattakin akal puya jail singa chuan zalen na sual tu tele an chung te chu ngai sakin an ma ni aza na alantir thina chu aril ru awang chuan jail singa chu mi te chuan an fak hle maya kumsang khazakwa somsari le pasaria Lok Sabha in thlan na oma chuta chuan Congress an tla a he in thlan na hian opposition party tangrualing Congress hi an bei rona chu wang chuan Congress hi atling zo talo ani hei hi India British obe na lakka azalen nu le ma ni a ro in rel na a nuwa Congress nilo an chak na masaber ania chumi ma chuan Lok Sabha in thana eng party ma an la chak ngai lo ani Central Sarkar thar alo pianta ka wangin Punjab pa Congress Sarkar chu Sarkar thar chuan athiata chuti la ya Punjab Chief Minister Jenny Jail singa chu Congress party a ala ngetlata Indira Gandhi tanpo alarin omtlat boka jail singa hian Congress le Indira Gandhi hi phatsan du chuni se chuan adin mun atha a ma se chu adu dan anilova aril rupo anilo ane kumsang khazakwa le somria ta in thlampui alo le a Jenny Jail Singapore chu in thanpuya chuan Hoshiarpur bial atangin thlantlin ani vele a Prime Minister Indira Gandhi kai shuai sarkara chuan Cabinet Minister zinga telin Home Affairs Minister a da ania Home Affairs Minister ani lai hian Punjab le Assam buaina lian tak mai achuaka Home Affairs Minister Jenny Jail singa chuan Punjab Independence North 2 Khalistan te thil ngia chu adau tlata an thil nor chu thil ti chi ya angai lo ani
Janet Jael Singh chuan sakhua in lak bing na ang chi hi tha atingai lova in ngai tak le in rem taka om tlan thei chu adu dan ani a chu adu dan ani awangin sa khohrang bia te chu in rem taka an om thei nan na sat takin na athoka kum sang khazakwa somria pahnia Central Parliamentary Board of Congress chuan India ram president tur thlanna lo tura an party official candidate tan Janet Jael Singh chu an thlang chuaka chu tianga a omna party in thil an ti fel nu chuan Janet Jael Singh chu Union Home Minister ani na atang chuan abanga president thlanna chu tur chuan a ming chu a the lut veta ani Janet Jael Singh chu India ram president tan thlantlin anita a president tan rin omna thutiam chu ti laya Justice of India Justice YV Chandrachud ama a achama Janet Jael Singh chu India ram president tana laklu ani lai hian avar vekin a in thuama a achkan chunga Rose Parsen moi tak mai da chungin president tan rin omna thutiam hi achama ala thutakin adu uluk mani Janet Jael Singh chu sikhozinga president chena Rashtrapati Bhawan lum thai masaber ania India ram president natana thlantlin pasari na ani soile thinila sikhozinga ani hi president ani hi India ram lalber president ni nalal thuthleng lua thai masaber le Rashtrapati Bhawan pindan cubicle chung rilap puan thua vomlut masaber ani ama hi president lo ni to dangte anga achanchin le khathiam achanchina le khathiam sang ani nalang lo ma se ani aya India president atana thlantur dang an chuang lawang ti thai tur khopin bifel le rin tla kania achanchin kan han soitak te atang po khan India ram president atana ayai lo zia chu kan tha thai ome India ram president atana thlantlin Janet Jael Singh chuan president atan a puan ani hlim chona chanchin bu mi ten ama an kom na a chanchin bumi te chu anuaya thuziak tlar ni o thumoi tak mangin hetiang hian thu acha a zindagi ke boss ko hanskar uthana chaye raki dus varie on par muskarana chaye ti in hai hi mizo tong chuan in nuna harsat na in to chang le phurit in phur chang te po hian chung in harsat na te chu hlim tak le nui chunga machon thiam tum ula in kong zo la ya nangma ni bum rau tu che uthil alo oma engthil emot takin ati khol mo che u ani po in chung in harsat na te chu hlim tak le nui chunga chin fel tum thri nang che u ti na ani ome Janet Jael Singh chuan India ram president ani na Rashtrapati Bhawan ahan lua chia khan Rashtrapati Bhawan chu minhuai hnung le minaran tan po a tlo po thai le
len va lu thaya siam adua hei hian aril ru that zia le thiang hnim zia chu atilang chiang ani Janet Jael Singh a chu a chanchin kan han soi to ang khan a hun masalama chuan na hnuai hnung chitin reng mai lo thoka lo ti ve vek to ania chu din hmun ro puya hlan kai a han ni hnu po hian ala thei ngil lovin ala hrerenga chuan mi hnuai hnung zawk te din hmun a hriat chian tir le zualin din hmun hnuai hnung zawka ding te khongai na le leinat na aril ruwa a in tu le zual ani President Janet Jael Singh a chuan a President hun hmangzowin July ni somhni panga sangkhat zakwa somriat pasari a President atang chuan alo chawl ve ta a hun atop hnu chuan President atana thlanthar R Venkata Raman a chuan aron thlaka President atanga a chawl hnu chuan van duai thlak tak maiin Janet Jael Singh a chuan to sual tokin a in ti hliam ta hlau maya he a hliam hi tuar chuak zo lovin kum sangkhat zakwa somkua le palia athia India ram President zinga adu omber pol chu India ram mipui te chuan an lo chan ta ani khati zong kha kan Janet Jael Singh a chanchin kan siar thei te chu ania kha kan thuziak kha India ram President te chante laltram puya namte thuzia katanga la kani